iyak ko, ibig sabihin sa reklamo nakaanak. Apo Diyos, tulungan sila ko ano da problema. Si Kadi tumaladat sabay ko makaasya na mantagtog katuluan mangidamdom si daton problema. Sinsato unanak manat tigat panilyak mailinak inokata ikimit ko na ta nasigat mitlang tundok na naabos ko man eskwela numaminsan may pinaktat mangkidkidyang nga magsadyot na maid na kuha naid kaya lumawa kakasiding lagi taman inap kasi sarapi ingina intikan kape kavokola puro sa duty mantrabaho dagad siding maston kanang daon taman inap gayon nasigab na midondon sinuwa daon ako naabos ko maibaga namaminsan tong karirit na adik kaya pailagutan gitara lain kang kanta nung kadi man pailan siningga inga na sayang tun tiyatan kalengot ng wasinan iya pa dispensaro